Kerina donienda ngatakan saku ketuahan. Oh putri-putri raja, begikan siku katakan, lupakanlah bangsa dengan keluargandu. Kini jilandu orbahan calekat pagi ukur raja man bandu. Ia tuandu patulah man bana. Kerina donienda ngatakan saku ketuahan. Di tengah-tengah kalak sini kelengilit deba putri raja. Arah kemuhan kursi kini rajan tedis kemberahan, make perhiasan emas murni. Kerina donienda ngatakan saku ketuahan. Andi koriah na ukurku, tupung ia bengket kubas istana raja. Kerina donienda ngatakan saku ketuahan. Haleluya, haleluya. Iangkat me Maria ku surga, kerina malaikat meriah ukur. Haleluya, haleluya. Menjuah-juah membantah krina Bapa nandai turang rasanina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus silalap singep kep geluh ta. Ibas wari Minggu tupung kita ngerayakan wari raya Maria nandai ta yangkat ku surga, isingetkan maka kita min ngikutkan diri ta ibas pendahin di bata. Ngomong dakwa kap rusur si begitu riturin karena si denda. Yesus nuruh Petrus guna mastikan gelahna ulah sada pei sila metunggung ban si bengket kubas kini rajaan surga arah pintun ke surga. Maka Petrus pekrina kelgegehna guna jaga pintun enda. Tapi pas benwari tatap Yesus krina surga enda li dua karahah kala sila metunggung kala si jahat kundul ibas surga enda. Maka dilo Yesus Petrus opet mari ini
Nindu kam go sikap kam jaga pintu, tapi gua makasih dua jah kundul-kundul lah si perdosa. Rehina Petrus. Bagai indah Yesus. Aku ngom ku jagai pintu ninda selalu sikap pasti si pelalik bengket pas denar ku bahas sila menghuli. Tapi isi kak lupa ngelawan sa. Nandai indu Maria talangina jendela menkalakah dua nani. Isi kin bahan singolangi nandai ta Maria. Nandai bapa turang ras senina. Sada sirban sakriahan ukurta si sekelbelin na kita selaku kalak Katolik. Mekap tegun sini ibabakan nandai ta Maria si tuhu penting kel ibas drama keselamatan di bata. Bas kitab Wahyu ngona si begikan karena Yohanes ngidah Maria resinal sal matawari janah nahaina dedeh bulan janah lid mahkota 12 bintang idatas takalna. Ia sangana mehuli kulana atena nubuhkan anakna. Janah tridah kape ijei basadan hari sada tanda sideban ibas langit mekap sada naga golong mugoro baliras api pitu takalna tandukna 10 jana bas takal lepili kanginda mahkota ikuruna napui bintang-bintang ilangit jana pas-pas kena kudong jana tadis menaga enda ilebe-lebe diburu enda siatena nubuhkan anak-anak enda atena guna ije kari tubuh mis kap kena mis. Tapi sanga tubuh anak enda rempet lisi nengkap anak enda janah ibaba kiam kulebe-lebe di bata kulebe-lebe kini rajanna. Bapa nandai turang rasenina tegun Maria sini arus hidahikan Maria tang-tang nanari kel pe ibas drama lakon keselamatan di bata si tikkel pelabunuka. Tapi tuh berat. Janah resikonya luar biasa. Maka gelah naban si ngasup metunggung Maria ngelako kendalan kenteguna enda si hebat enda si penting enda maka perlu Maria isikapkan di bata ipesilah ia krina idur krina dosa nari tupung ia ibas bertinna dena denga kencasie kencangalokan salu pusuh nasidem tegun sini berikan di bata kempa ia dengan sana dalanisa dahina seninana Elizabeth guna nurikan perbahanan di bata simbelin enda ibas dirina kepekan jumpa yaras Elizabeth kape Elizabeth enda pe sanganaka mabetegun simbelin ibas di batanari ia pe sanganaka natang tuah masih Yohanes ibas seperti maka subuk Maria bagai pe Elizabeth iberikan di bata tegun si penting ibas pendahin nasi seri maka pendahin keselamatan ia endar cakap-cakap banci katakan tempat-tempat gosip ninakin karena kai labo karena sila mahuli labo karena dosa kalak sidaiban lang tapi karena gegeh kegeluhan di bata si sangana igejapkan na redahin ibas bertinnas kalak-kalak indah magosip si perlu sinampati si majekkan kegeluhan maka perban yon jarang ina ipegegehi alu perbahanan pendahin di bata Maria ngendaikan den pujin si belin si meganjang nakal mekap sini tan
sini tandai kita gelarna Magnificat. Tendiku babadiakan muliakan di bata. Den pujin Maria indah makap den kegeluhan si pegeluhkan si pekenakan na kegeluhan labo nontarkan kegeluhan lah. Jana den Maria indah krina nurikan perbahanan di bata si luar biasa. Makap keselamatan Tuhan si makai kalak kitik musil perbahan sangana idahi kena tegunna si penting ibas drama ibas pendahin keselamatan di bata kap maka nina mulai genduari nari kerina si nursur idoni enda ngatakan aku maka aku ermalem ate ermeriah ukur keriahan ukur lit tupung kita dalinkan tegunta ibas pendahin di bata. Jana anggo sitridah nasa genduari gedang-gedang geluh jelma seh kubas paksa genduari enda pe jana enda lalap dengang enda erdalin seh pagi ku kedungenna mekap tupung di bata pagi ngamparkan nalukan kerina imbang-imbang iteruh nahe Yesus. Maria nandaita ijaba pe terberita. Turang rasenina kekelengan. Tegun sinidahikan Maria tuhu bagai kelebelinna penting perlu dengan berat kape maka tuhu metunggung maka Maria langsung menda iangkat di bataku surga subuk kula bagai pe pertendinna alula yang nanami kematein lakape perlu ia iburih-burihi ibas api pencucian. Maria enda ia sekaligus nandai bagai pe ajar-ajar Yesus si pemena. Maria kap kala si pemena ke singalauken keselamatan aludem si engkau imenangkan anakna guna kerina jelma. Maka gereja enta Katolik ngakui Maria enda jadi tanda keselamatan sini janjikan man kerina na doni enda. Guna ngakui sidei kap makana Paus Pius si ke-12 kan bas tahun 1950 ngangkat kai singgoi dalinkan bas gereja enda jadi sada dogma Maria diangkat ke surga mengketi kemuliaan di bata. Maka wari raya bas wari minggu si senah enda sada afirmasi empeteguhi empetangkaskan kemenangan kini teken nangdangi Yesus Kristus simpekai kei krinana pagian jelma idur kematian hari. Aikap makana kalak Katolik janah terbegi pe kalak sinon Katolik pe enda inanamina uga tebuna ertauto rosario entah pe novena Salam Maria. Maka kempak kita ipebetahkan sitik nari keterbagesan ertauto rosario enda labo minglah na tangis ngendik gelana min krina surah-surahku idemi di bata baliras skala nini enda skala perninin sangana ia guru-guru ras kempuna ibas ada pantai ibas guru-guru meriah kak nang cuup neruh ombak sapuna krina janah sangana masuk mulihi kulawit dai kempuna lah naiji makanina nini dai janah narjimpuh. Oh Tuhan, sampati min aku Tuhan, ulihkan dumin kempukundai Tuhan. Rempet karah kasal nari, ombak secup nakang gulung kumpak pantai dai. Kan samulihkan ka ombak dai kulawit,
nggo kundul je kempunandai sehat ngeluh kai pelalit kurang dakap na bagainda tapi iperdatikan na nina makanina ka oh Tuhan apa ai topi kempu kue inda turang rasanina kekelabin kita toto rosario notoken sentabi Maria labu si pemenakal gelah namin si pindo enda kena guna kepentingan talang tapi kai alu toto enda si dudurkan dirinta gelah min ikut ibas tegun Maria si sangana itugaskan di bata guna keselamatan kerinana kaikin misi Maria ay mekap nalukan gegeh setan rasi jahat dedeh nipai guna keselamatan belang-belang doni enda si jadi tanda maka ia ikut ibas pendahin anak na Tuhan Yesus Kristus kita pay ikut kita kuje bagi tempat-tempat nururkan bana bagi kalak darah midahin jana setan jine pengakui makanina tep sada toto sentabi Maria sini belaskan kalak nina inda bali ras angin si melas tempat isempulkan hu ayo kui janah nina adi kerina pagi kalak notoken toto sentabi Maria kerenap minda kami maka mari dagei si muliakan Tuhan ras nandeta Maria selalu meseksek selalu ate tutus notokan toto sentabi Maria tep wari pace ebene dibatasi mada kuasa masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.